mundu kikoyo kikana ukambia visi wa mwana mambo dhikoti la mweve sawa sawa. Makutoni ukaambia wewe ni kiongozi, asante sana. Hebu gashorere tunakutambua na kwani mutambwete zala ado magashorere ngeze muno mundu we sano ka drop na makaya langi o de mambandi ngalikone esu mundu we DJ Shaika ukaambia we mitambo ni kabisa ukaza karibu mundu we kawedhei mundu we sano na katangine ukaambia mewe tenesa kabisa asante sana magolo sana mengalikone esu mundu we bana murimi ukaambia karibu sana kwa the strikers chango sikata wa komanda na mwenu ukaambia karibu kikojo kika asante sana ukazese male niwe sawa sawa. Stephen Cosmas ukaza karibu kikojo kika we wasa kuluma Tel Aviv Mombasa mundu we Zombe area kasikala kalaziba ukaza karibu mundu we kikojo kika ukaza wingale kwa Tel Aviv Embakasi East tuko pamoja. David Eric ukaza karibu sana kikojo kika Zedani Kenya ukaza karibu sana mundu we kikojo kika Kamani Lumaita ya Kiambo kasi afamba mwe ni ovasi umbeta wambone karibu mundu we Karo mundu we Abed Mutusi ukambia karibu sana Karo kikojo kika Kelacho Julius Bazuka asia karibu sana kikojo kika na kelele mbane sawa sawa. Kamani Lumaita ya Kiambwa ukambia karibu kikojo kika tuko ndani kabisa ndio vanga lekosia tawambone Gatomo Amos ukasia karibu sana mundu we wedhei strikers muia kanda wakandaro kasia present karibu sana kikojo kika babake Ruth baba Ruth ukasia ova Jomvu Mombasa mitambo jokete nesa karibu sana kikojo kika kalo wayata nda umwene ukambia Rescos Ngongro pamoja kevya kikojo kika sana na wakele kamundu scholar nduko ukambia ngezeseka wedheimwa na wamudia ni Charles Chalo ukambia Naivasha ndani kabisa karibu sana munduwe Leopardes umetete Leopardes karibu sana kikojo upo hapa tugazu neza biazi wetwa ni twende yara ni sawa ndo aita bono nego mbuga yombinge ati wadimo wadimo kawethe igwe mbanda kwa na yeke ona go kina kila ndiye noka cha Joska lakini nota yuo negwe ni mana bingo yathi neno lagilege una ndo mambe siokela ngo inuka ke opo hapa tugazu Mezawa pio family nzio bandi yakawethe strikers nzio bandi endene abo kulbine yani ne yani epio na kuyo wise nesereza yuko ambapo tusabya kawethe Syria wana ge wako nicho Syria wana ge ne kwimende ini ndo nazizi yakawethe la twiloko bane ya chade ni chole manyasi noni wewe na tutu yanene Lazenga kweli ade magu karaiba sister wagu Nemagwa lakini maima kole nji kwa mine tezikulu ndako matangaza maikabu ilondo ulola mono megwe aratu amatamu wenda ndiwe niweka sio sawa legi wenda ndiwe madiwe mata mine tatu sikulu itilo miaka 5 wela woweka wenda tu na yejo tu sikulu ni magai hizo maka bololeza lakini tioba mine mo kwa mundu ai aye ngakata mundu mwendete naka mwebe ya visi kauti kaseomo akanzome thienda kawo ke umania mali akuya waro sina sove nzie wetu agu na yongelela yuko hapo ndo tabia Syria wala jo ndo weba ndo uzizia wekazungwa Syria urembo unazia no yes Syria urembo nize mwini yes weje imo ya wathi unesa kindu cha mbe wambia kwina wiba yota asia we school na bune bobuli alwa kusia tena oyu siride kwemende ini no ile awazie yetene na kwema kutumi wa ovyo kwemende ini kwinywe ngeria no to mukia no to ka lakini ile no to mukia ile ni wemende ini kula mu yes Karo yuto tabia yetu ya kibande njeba na musineko ya kibande wana ndiye saka na be mundu oyeze ndito sio kara ya kibande neta wa Caroline Moti Kidhendo neta wa Moti yuzi to ya kigamba neta wa Moti ta Joseph nese Joseph yeta wa Moti ula wa Bible yeta wa Moti neta wa Moti na yuzi to hiyo kangiara ya Moti yeta wata susu uzwe wagu ulo siete my father no wata aziendo kana ndawata nundo nethi ya ina na kwana likobo ngwa tuwe wesetwa yu na kwana tuwe wayu muzineko kwitwe kawethei pandu beta wothini pune pomisiene tukesetwa ye ya kikonyokeka na yo kangia kikonyokeka
akembwa choko kembwa kembwa yu akikoyo kikala yo kangiata yuke koyo kikae nyawize nendete nama nendete nama muno ne mutangwa na yu ne mutangwa kikoyo niche ndete nama na kwa nethia nithite kikoyo kika nundu ni bata na nama na kikoyo kika tio mwezi kisiemea inume ni bidii ya maisha yu ethia wiyite kikoyo yu nithita kikoyo kika nundu wa bidii ya maisha ti mundu azembania na mwana waguo kagalia mbwa yu ailokalua yu wa kikoyo kika wela kembwa kou bandu be mundu wake ndugatatu ngogela Paundo ga ngoge no kalwa no anangwa sura yuki kojoi kwenyu mwemeana usiaiwe ku na usombe bana yaneba binye tusetwe kindu cha mbe kwito tusetwe twi thandatu na kwi aini atatu ekawe ogethebe ini angele uno pe wili ula onana au ainana nethe yaku pe sera kithendo na benye na sereba sera ndemusi lakini tio wende sio wathi kilabu kawethe age wili aba ilobi no kuna wathi no kuna ula wethe yaku mweta ukone ula wa wili ne utomaka wili ne ngotomaka wili ne utomaka ngundo ona wabika kikambuane usioke uende kumesiane ungethesie superberry yeyo thia kukote wai muna usio muno kwenda superberry kamupango ai sawa ya thia bila kwa kwangu ile dio ya imwe KBC na usu etakaza letio lemwe na logwina na ezu emwe ai wene ungine weta wata fioke yeta bo fioke othethia bado logwina na no gwina na no ongozete niwe mwene radio sino number 1 kwa tangazaji wathi baoka we wongozete yeta wachakacha yue kuyana nao kwaku na usomela yuko yana kwa nyani ni udhini ngasomea udhini na ndiye kicha kukua leu lakini ndiye akua cha ndiye adicha kukua masaa ndoko na bigie kicha kukua leu na vingizwa iwathi bani standard kuma 6 wewe yabuye nambe yakoswa ndiye twa studio joka ndi record ya ndo ta nena mbia kana record wathi ni standard 6 wa hesabu ngarama majibala mainetwe mondo mukaninya na inete ni 6 hesabu ngarama ai ula wa Francis Ndenja mugulia we 6 na wozo ba nozi we brother kwa no katwa studio agwete ilobi andete ilobi twa record na tongwa ingemuzi bine na kita oswa ngoka ngaine ando ngatongwa nondo wathi wambe yukulika studio hesabu ngarama suya ya Francis Ndenja mai majibu ma Francis Ndenja ntainete demo eta wa daina jese daina yebo kana ndebo no na wi ata wendie ngambo na imunini ndiese na yu wathi ozu awina we 6 na we kanesa waisa wapyo na we thano ba kwa radio de sio nde na no we thia gumisie nemeze niwe masomo wanikatishi ye school ndo anguma aye oyethe ayu alimo wese yu ebinda yu akiwonekana wathi nukora yethe ayu ciana ciwa mwikatinda no yasoma yu yan walikila wathini yethe ayu alimo itamani bathukana cia ciana lakini oyethe nyandikwa tu na mwe kilasini na imwe pyo ndo inoka top 10 na wewe thia yu ba uno bengese kamuno wesa okuma so uma ena wameisia na kaiti wekaiti wa uma na imai wewe yaba na kenjeni wakaka yu mukaka kai wambe ina ambe ina ni standard 7 jese wandindi mwine ya record ditongwa school wathi wako atase nye wathi wako ndo ambe ati
nugile ni siaite siana nambe yengwambe siaina no chakwa chaumie kinengo baya ikanisa ni chokilanetie ndo yue binda yunenda ina gospel nondo inenda utwa wa school ni record yeso mendu ya wadhi lakini no kalaka indo kai katene kambe kaso iwa na mo record ila gospel nondo nenda nina hii gospel ditwa cha school pandu baineo imbes lakini kukabingwa nondo kuito kwa ichao kwa maskini yue brother wagu as you realize that no win jai mwini ekanisani yeye anakwata maiki ketha isoko mukabalokanga ketha pastor nokutaba ni abantu ninya na ineya praise and worship kabisa pure yeye onaetha yuve ninipe wazia uyendete na kundiese ko uma haya yeye brother yakwa yoko realize pe seminar twendie tabalukanga le mapastor makwana tiwa yue binda yu nena manikana chao brother kwa wambe yo realize chao ni mwini oka mbo kwatwa ndiye semothi tabawili la kwatiwe oka musi tambe yo tunga wethia tunga mbathi ite ya umwambi nona tatunga wathi nina ke wai wanzilani tambo anjirani siti tatunga tatunga ina school nona mbo ya raba na uyo thia imwitu inya echao imwa wathi yue no wakabola 8 paendi wata kuna kabula 8 yes ethia kwa mwaita wailie kikoyo ambia na mobetu nesa ambia imiaka wakaya ngutwa school yana imiaka waseke first term athela na mobetu ndo nete school nze omwani girls nete to school to seo ithia kwa na sasa imba ndie se chauma naendetse nye ne kalamu ne dia mutse unye ko kandwa school nye baba ngwandanzi ni standard 8 yabangwe ya ndenja kuyo akina kasharu amaito chan nini Peter Kigia na nini nye niweze brother kwa kitombudha awaka umboja muse weze wamboja kendanga performula wathi wa Francis Ndenja yuma iko atanisia mwaka yu yala wambodia noka tola tutibi twakwethe akona mwitu aketuswe ina mana wina imose neweze nezile wina imose ekombwa ina keto kwa ye ilobi wethe ndwenuka wethe ndienuka no swa kosi sia songo nyenethe nditona wethe akabanine you ni wa ye ilobi na ye ilobi you are ye ilobi wathi kwekala ina ye ilobi na imwe muno no kiena ndi kwa hotelini ka hoteli kuna thukuma wethia na kwata natite kwito kwethina mwingi pio yunezi ile ina manamba tena kwa saa mabuku tuweze lwana iba naenda ngeka shopping ya leo gawa mabuku gawa mbando yunienda kalinya kwa maisha ala nona ibetie kala yugele yutu maisha tu na mbeka linya kwa ibalua waenda na ya mambo kambilo dike balwana na kuyo takithi na mwa inya kwa yue kala yungoe na kaba unandikwa indi nesa kwikia ni hotel ina demu ngi twathukuma nesa webuliwa musikali watu wawe musikali lakini mbado inaendesia wathi ndo yundanzire ya kina Ndenja naye kuyo makwatanite yutondo anu makwatanite mu yundenja makwatanite kindu cha ilyu uketha ye combination ya kamba naye kuyo yete amimo Mombasa kila ujara wana ili ende cheta wata chai bandu kijiji ulikau Ilox Ilox cha kila uchali kawa na songo yuna likawebu nga makambo na mastenji mambo ya soda na njuko andie wa kalavaya ndio inokela bundo kita ukilwa buto inoke
we wathi twazinya nalikile ni uthi thana no meokosese ameona we na ikana lakini performance nakona pure haya you nwekiania murembo nwekiania murembo hoteli mwoka no akwata muskale maisha maende yara ndabita yuko twawa neno kiena mbonga mio wathi ndo yutokie toswa nindenja nethe aku ata ndanzi kathiane ba oino emwe bagube kosi ndo ngomia kathiane nyandikaete wewe yandiane ilo ndo ywe kathiane ndese chao chari wethi andenja imuno u no ndio koma aya pauto ati wa instruments ibinda yusi esi ya kuko ya instruments lakini ethia kwetha na instruments sia chao sia wathi William Maunda no wetha na instruments sia wathi ila ethia ku yu wandi ndenja wayo koma ne wese ethia ku ati waba na mrembo wake mama utokwa ati sia chao meiyo yeye na Superberry mama utokwa ati sia meiyo we wese ibinda yu ko yayo nini nekuya yu atukumi masisi umase yu ketha mbosi witonde bai taumete ina chathe ne bandu kemani bau kila mundu perform ya wathi ile uti yoka kuna soko no soko yakathia ne bindu ndia ya askali ndi majeshi masisi uya tukomie pe weta wa mainge kisembelele ale changita ndi kungi weta wa madhuwa ale chanthi yani malekanje ngitu malekanje ila malekanje ngita na kethe akuo kilia mbia stima zena kwa meiyo akaketha mbosi ndeva to asima tabu iwe ndazire yu aboko bigana tabu iwe na nini isuta kwa tomba nwithi on thapa muni asikale na makwatia meiyo kila mundu alikao kethia ndina wathi wa Francis ndenjani sabungara yani wakita na uete yu okulete wathi no yeye no yete nuwa kuduba tabuwa uile cha lazima tine the cha lazima tikwate the nini bucha lazima yibuye banokia namba ongamia chao wathi nona we ketha kauno sukwa wamboeka wambegala nyagwa na ndio twao yu wathi otwawa yibuye bana ndio twao wambongamia wathi na ongamia no wathi otwawa na yu twao na ina twawa na wethi ano niende na uya na kana no hotel na lika kikomba nina kalile kikomba by the way miaka mingi yu hotel longa no akola na uya yana lika kikomba wali kikomba yu okatila mbele na ro mwanajeshi mwanajeshi huwa ni promote nambe yote lobe nambe sia kamera ndira kamera kanza nambo tweka oka mukali town wewe anala oka nona ile semba na mwalilo wewe nsemba na mwalilo ona kanzo nyene kya maisha nande ona usiasiana niseto siana na bicha itatu nene yetu ele na kemwana kemwe congratulations aya nyana minosi ayo na okanekala wewe yeye na lile wathi ka unoni no kwa mwanajeshi ambao ni rekodi cassette ya imwe andu au nikana kambe nenda wakaro Robert yu cassette ya gwetu ta karo Robert yambe mundu athio manda karo ketendo na munyona nenda wakaro Robert ani rekodi yambe ya Kelly by the way mumya kwa siani we na mose wa password kitwi na mose no neki club kingi matu yu na amle rekodi yambe ya Kelly otwendete ono twae nyotwae ula wethia nake wambi ukonzi ya wathi wethia yu wathi ndenda no kwenda yu kake kata nika thowe nikegie nesa pio kekie nesa pio ibinda yukaze tu yumya ko itanaenda kekie nesa pio no mizia tu anandie twakaro Robert twele
Nyela nedie kwa roa Robert Tito kwenda wathi alafu natoto kwa andu aokoku. Family their gospel. Ondo etu inyona maina gospel. Nyanona wathi wa mbitsukuma wethia ningulea wathi. Toiliwe mambe ni siana. Mambe na siana nyana ndekala nakala umoja. Nende ikala ndithukuma ndikala neke akambuni ya juice na kiu. Isi okolokela nomba. Matwa ya ndukate nduka yekauswa ndingale. Nona akolokela nomba. Ibe zenye ena kolile wathi ndienda. Ende ndisioka wathine. Ndikolwa. Na sembe tata ngawetu chemical tuna wako ya brandip. Maya indima masie India hii chemical. Lakini nzembeto una koma na mundu umethu kuma Royal Media. Tekala upload mwe wandikiwe Royal Media. Na yo ezi ina. Angulia karo. Maba. Na menzembete una mutsuba uwe. Na ifala. Na menzembete unga wetu chemical na ku. Sitiyo ngakoloke tu juice. Ondo umeangulia kwa ikiina. Namona ko ndianda iwe ndukaandabye wathi no kora ndianda akazuma nde kuna maine ndianda weno ukatha utume tobe no ciane ambia uizio ko wathi ne wendika utabya noza namba ko kaandabya we ende nakuye tu nini tu na ina kila sio na osete nomba nene na kuloka juice cha kwa netha nyandikite iwe tita to ndisi ikindi kwa mabuke belani na ukie mutumio wakana nga wathi ambia ina wathi waka Lonzo atawale 07 Gilile bonza na mea dina na kolila wathi staki tegala ngiru ola mutumio waka ingi onusio ngia ayeto ola wathi ingi wo na ndile azundile te yunebukebela ndoto na kimanyo bwinju isini olo kibetile sebungi na siatelema no gila ni no sebuku nandika nandika no zendienda unyambeza sia kwa irecord nekala na kwa manano la mundu wa Royal Media ingyo nzembeta oila chemical hangule ndo na za amwawine na nienda okurecord hangule wenda ni record ambia ye na muya ye ndo ndo studio bathi yendungie kaya wina ina atunga bathi yekomi ebinda ita ina yekomi na ile na ina angule wenda record yenge namona wenda uni dipeka yu ambia ndo yo so bathi no ingoni ya simu ane 3 days na ina so ya wathi to the studio ila Bomb Blast yethewa Tithi taone usually ni 07 ila 07 Bomb Blast yawa njeze yatawa yabanya wathi wesindine so ya town lobby ya town lobby ya 90s Bela ya 07 na ya ndoku ndo ilikana hapa makazi ni museku na atwaitwa lakini ndiye no ya American Embassy ndo zini ya 90 ntiela inetwa Ikemango neno ndiye seba yibanyi taitaoni ba basi beta wa nini babe balikangalisia yes country bus baba likangalisia Mulolongo railways ya hiyo opposite ila ya ibu yunienda nye studio oni usumbombo ye thiwa wiyo no za Kalamu na ndika wathi wa Bomb Blast ona naina na yeka na kunia wa ina yeka mugu na mabundia sia wathi usu studio tawini studio na rekodiwa ni mundu wa Royal Media osa kaseti iswe eta wakale mutuko osa kaseti isu siatwe kasi yake naandiwa na mbume siangi na volume 4 aindeba yu wathi wa Bomb Blast nyewe na manikani yawe nondo weke iwe Kenya mzima kila bandu yes wa manika na manika na zioka wathi na ko poa nwande na wali gawathi na wasa na liga wathi yue karo na wali gawathi no wende yakuma pau ne pala wazi ya yu wathi ona ni kila mundu wende weta karo nye
Yes. Engo na wathi. Eh. Ona na kwa hata maikiona town, ona downtown, ona Mlolongo, ona Mombasa. Ona ba? Nyani dha sawa. Performance yakwa idha sawa. Kabisa. Yuka. Mundu yukindu chambe namba ulika kikamba nzekite kikamba nyi. Alika kikamba bakanangala. Karo uziete kamera ya. Aini aka na bodo okamba. Lakini no ya aini aka. Ngwata niyo ni aiye. Na kainge na kupona. Yo challenge giligila. Aka tuneka lete umambenga. Oe. Tuneka lete ukethia tuyukwati ani. Lakini ila tunethe yebe mundu mukawalikile aka. Mundu mukawalikile aka. Andeje imuyu ya wathi. Wewe yu mundu mukozi alikile ba katikati wa kaungamie bu katikati. Kakongo idi wendete mwingi. Karo idi wendete kangundo kawethe. Kaungune Mombasa Road. Bione na kuko mbione. Kalawa. Ko Kalawa. Kede ngoni sisters. Na kuko ketwi. Kede mathoki sisters. Oyethe anosu akuse jengina mwingi. Lakini oyethe yu bayu twe bayu nini twe bu katikati. Oyethe yu karo kakongo endete uko mayo nenania. Mathuki endete uko tuyo nenania. Kaungune sisters endete utuyo nenania. Chawango akathulumbi yonthe oyethe akatuneka lite. Tutanena nacia mambenga. Aya, lakini we unji ba katikati. No nena na Karo, no nena na Kakongo, no nena na Kaunguni, no nena na Kalawa, no nena na Chawango, no nena yani na Kathulumbi. Yani kwa kubotedia mukitira kwa anu nemo. No nena na Kangilone. Lakini oyethe atwaketie kwanu. Oyethe yu unenete noya, aendete unenete noya aendete. Oyethe yu idi yonthe nwetu nenya. Lakini idi no nena na Karo ekanga. Lakini ndo nena na. Lakini nyumu nena ni nyumu. no nena ngina na thokoa lakini no na duka group kukaka wewe na tala onde. Oyethe akasu onde. Mainena nacia. Lakini nyenesie kwikala ndi. Neta Kakongo tutanena nacia. Na mukulia taikwini wakamba. Nana wisi ona kwa no bonu ukite. Nukulia tweka lungi nende. Na aka meka lungi nende. Tutegwana no ithia pe mundu wethi pe muti wathinikiwa ba katikati. Withia kila mundu endete kivyake. Kakongo ambe yenyewe kwikala kutu kalite tikuseo. Tumane yundu tukilia mbenga ya chao ya kamba. Na buta ambesi akamo kamba mambenga ngwata niyo. Yoi mundu muka wa mbengo tegwana no longi tuigwa nayo. Yue. Na twikala nthi tukayangewa lakini tuina itunena nya myaka. Lakini ila tunamanya yuki laki tuisa. Nitwa discuss yethi on there. Na twamana tumanondo twikala no ithie twetete collab na Kaunguni by next week. Yes. Taumaju mdanzisi ya Mombasa. Itwete nituka na collab na Kaunguni sisters. Na itu bange totu ine collab na Kakongo sisters. Yethe ayu twenda ukilia chao mbenga ya ko kamba. Ya ko kamba. Yue ibinda ne atona. Chathige cha downtown. Nino chomba ni twe naka mona mutigo. Na nino gie. Na maithi nyonde muile mesane mwe. Niki yu uzuna umwe wenyu tigo ukwasio mwana cia. Niki mutamwe kalasi ando kamuyangania mwezi mutuo muthugu. Bewe no buye ai tinzio komwe mwana mwekali yangu mukamutapia no wenyu. Yue. Yes. Nuweze utena kinengo kindu chambe. Kangu tabio mundu ukivisi. Undu kinengo cha utangazaji. Utena kinengo. Ndo ambako itho yumika kamate unena. Na kamate igwana ala muina imwe. Lakini wena kinengo nyeki na ndie ngina na mamanda. Wewe wailo tumbania. Akatutabia twekale hiyo nanona. Twekana inondo lakini wena kinengo. No ngino ketaka. Tukegwana. Na Kakongo yani wandabasia. Kinde kila kiuto thani kikaro. Nandu iwande. Kakongo wandabisia ndabia mwaka wathela. Unge wathela. Wewe andi wenda tika mwisho ambikisia moko. Lakini kethano mubangie kugile wathi wa benga. Nikindu kizio mubangithisia ngaleko nisu.
peke lugenge kwangeleka ni kwamba utabia ndanzisi Mombasa sibangitwe pana ba na isile ya kwete kukuna collab inokangia hata kwako ndanzito bangite yes twithe ngwata niyo withe tu mandania mbesa withe getha mwini munini nda uthina mwini ukethia ni etukuanite twite manthe mbesa Mombasa etubangite landmark akamba matuku 10 na matuku landmark ai matuku 11 matuku 10 ni the place Baburi wakatana na bado tauma kwetu kwa kuna ba kilabu leo Masako na tukune viewpoint Mbuinzao kwa ana na ndio sio na bado ne yendine nayo ngiambia hapo call wetelete ya Kilifi bo na be call yenge ya matu mose password na kwa maima bado no tuitete Kiembeni resort no to thi okona na ngwata niyo ezu ithele tina wa siathiri mo bangite kala call kala ni kwendea ndithela lakini tio tegwa bandu bena wi atuikwata no tuiti tuikona yes tondo yu ai ni mo kamba imano ibie tila tuna tieto twetina ukethia yasengadia bandieka uno na thelile yue kwa kangurunge tino banini newa wa mgwete apita kigia azune ngozo na nwenda kwinamo kumaanisha we mwezi obika bandu abanyage kuyo kana nyani sigekuyo kinini lakini nendona sanima kuyo ngondo kaisindi nisiachali amwe wa munyota ombethe obu angethetie yu nendo na sani muno mae kuyo wakina G3 nendo na sani ingi mae kuyo ngondo nweze wewe kandwetona ndetonya niwo yu wathine tunenda kukule connect ya wathi ni weba wathi no iba lakini chanyo cha wakiothiwe kibisi no abingwa gege nena bingwe genge January kiende ne sayu hata biesi abigisi ofolo ngale kwezu we muikwa kikoyo kika kawethe strikers subscribe na mu like na mu watch hours yue betikile ngokulia kulio yeno ndo shabiki no semba o the Uganda to kaza no betikile ngokulia pe binda mwena kebenda ibinde ya mwana wa Njela Tawata Kasolo mwana wa Njela Tawata Kasolo mwana wa wobeto ba Masako Benzawe ya soi ibinde yu etino arambezu ni mwabengeze ni nebiende to mbinge mutandao na wethia ndeto ciumete ngalekwenu paimondo kukwata otheu na wethia nugukwendo kwanange wesietwa kawethia ni wite pesa kawethia na ingio pesa no ndukona yo bailata yoki jatu na ine na yanu nyena kwati niwona bangi to nyena kwati gina jadi mwisho ndikwati ya gina cha Makendo sisters ndiaya ngakwati inyaka teacher ninya na kupangiye ka teacher cha thinya ndiaya ngakupangiwe bindanga mautito wa umao jela tio tamuzangi ambesa otono kwi support ndiaya ningwati yesi athimbinge bio sia ini lakini ki ola wenda aka maicha fuliwe sietwa nyene tie Maureen okana muya yose bukune yewe kyata talambesa na ye kitata talambesa na mwela na muya talambesa tisu tala umane atukumyondo maibi ondo twika no woneki ondo tuneki kwa tuna tosa onini ondo tuiba meyo ambandi tukaiba atukumi tikabunya mathangu makaibwa uno wechathi chuchekiwe namwe atalambesa isu atalata okingi na nomboka atalata weka yokite Nwandie secha uchende ya post FMB sijui nini nanyane anewa wewe semba mtandaoni post bandu na tatu mambesa imwe kuti kwendana angia mundu isietwa tatu myembesa nionake tamino tu mambesa nyene ya sindu itho loka nisi na mweka masabu lakini yu WhatsApp group yakwa anana mama kwa la mesimone masangi yenzawe ovangili 30
nikwatie nzao yo ne bala wini witha ese karo wa mukwatie kuoko na ninya na atumie ona biando ama nakana nzao ye nthini nikenda asange wa uma nthini nondo na kwa wendi wakwa wewe wachau kamwana kaumeka somithie ciana ciako nondo katiete ciana nini muci na nzao ya uma na wewe ya issue kiuja weta wa mitandao ni ubongo kwa hiyo ubongo ni kuchafuliwa nondo kindu cha mbele to akunienda nzie ya stima waendie saa 5 ondo una twende ye downtown lakini usawa downtown unaendie saa 11 oye saa 1 na uwe wa pipeline waendie ngina kwacha kuma saa 5 ngina kwacha na baya generator mwene kila mda ina generator Isa itano masaa mandu mako kwa klabu. Ila tia ilo likwa iwe stima waendi. Enyuma ache wobu. Ili to ache wobu. Tweka labu tweka la te tona. Okande to mbeze si anywiwe. Pa imbeza to ide nyana ni mwanamuziki ye. Kebeza nyana ni mwanamuziki na ni mundu muka na ni mwanake. Aume maelo kama kambumbe ya mambo yoki. Na ndinywa. Hugo the one to oilu. Wailu becha makenge neuye cha ini mosobetie mambenga kita wa wanambenga wanambenga nonya na create ye 2020 ila twa inomba ibinda corona nene kiya ini oba yanana wewe aitwa ekane sanu tia dikie nazo wewe ane to dikando nini owo ile ndawe ya butitha ngwata niyo Wicha machumwini ula witha ate nthini kulika ni ngili omwe autumia kiteta mbesa isu niwe treasurer wa mbesa isu mapoloni niwe nini chairman kalina niwe secretary na wani munini wa secretary na kusia isia cha mondo kiende na you pata wenyu wa chama chumweka hata na hata pata wasuye yes ito thika mwini akwe kindu cha mbe mwine isi vitali awae to mushungulikia musiai waka naka kwa kana kaku na kibeti ugethi angaleko nisu esu to isawe ni mushulekelanela esu to isawe ko umundu wenda kulika agita na ni mwini kana mulika cia ndo angi aya mwini yes Benga ndio iwe yetwa wana mbenga ni mwini ndani mwini ona masanga amekogela no malike maile olika azio ndena ini no ngiliomwe nengiliomwe ida aka konya simo katume ndo no ni otwa athika tona nesa na pole kwa family atona mwa mo ya munombe chathi chuni mona kwati nesa wethe mona ni yangu ataniho napata wa ini ekwitha kwa mwenondo chathi cha tona ndinaona kiba thina muno akina imathina chathi pia chambo imasa no nyamweka nesa ngaleko nesu anengio gathawe mwini wengaleko nesu na ndwe chamani chucha wana benga tafadhali pena bata ulike bau ugethe mona na ana wasio mweta mwe ini ani mutu mwana siana ugethe mukamanya mungamelete ba na sia mundu we ukwenda kumanya bala wendete lazima nigenda umanye bala wendete lazima wethe wese umete ba ungamete ba nigenda welewe yu kuma bala we wethi ata nigenda uthi na mbe yutuke wathine thini wa wathi waku ta mundu moka ni mathina meba wese la eloko na wathi mathina la tweselayo yes Niko tukwata wani ya weze ume no momembesa muno. Weze ume no momete. Lakini oyeri asa inge by the way akamoka amba itu ithana challenge. Ondo mundu umeona ni kwata karo kuoko. Kibeti kiete thina. Ile aba uye betha challenge kinene. Uthithia mundu ume yuno gwe mane ku support nundu esa ni we mama wa kana kibeti chako ne kuona ngwete kwa muno one tatu no ndungi na nunya na ke CD yake video kibeti chako kiete thina kila ndo no tabia ibeti ithe twitha yani otola mathukuma na twitha nondo na ni uya etwa heshimia ne yela mawumokie na be wo mungi weselawe tambandi yakawe these strikers takawe these strikers omola onge yuneselaye bese tambadi siaka yumbenga nyendia ndokengana sina video kale
aka video mwene na umzia ya wathi wa wabina izu nayo nena yo kale yumba disia akayu sina video kale na kwa kwitha twina video kale ni kwithiwa titha I support yitha hapo kitumi kinene cha kwitha yu tutaumasa video ithi kale kwitha ithi twitha na supporta muno ona aume ama itumaka mbai mukite amuka uno muyenda utukwata kuoko mwalilia akina Joyce mama imakwata wa moko imokilite lakini walilia yu ithi ba twin down sana support support yetha down Inye kila nyendo na kubodha shambiki siaka sia ume nyendia zangwatwe niweka kuoko tukwate imbandi sia mbenga sia kaukamba tijo ndo noweta na kiata we wandu twithata munko seiye kwinani kunena nani mutu weke yukaro wazizia mbandi ya Kawethe Strikers utonya kwa thashabiki sia guchao tetino miaka ile Kawethe Strikers wetha yekite Utina miaka ile mbega netina kuthiuna mbe yuko thina mbe anandwa ko nenga miaka ile nenge mwako mwako uithela nitha ndeleketie video kadhaa kale pio tibika December metha matambuite nyambole cha yule itena video sionthe ila nileina nilecha video kale ona mama shuhudia kwanza zile si andai ya Diamond yue baby na nonete ni kwa manyanga mutumba mwabangite ndanzi yaka kolabo nyendia ivo danzi sundia bonondo o kala katina kaivo tiambe toka ngoa lakini ita ngoye tutina tu na yue nuona bebata suo mweka na mwako mubange ndanzi mu kolabo akaombe tu ona tu nene te tu banga tu nene te tukuni akao nde kolabo nundu sometimes tumande yu mwithukizio loko mbigwa wina kilabu amande tupange kwake other than wathi na biashara ingi kuna ai konde bidike vese ngende zangali kwa kube ne broker wangali in Kenya wenda ngale ukabalane nzauna ngo ukabalane wenda kutangale yaku kuja kwangu ngale yote iwe nini iwe roli iwe P8 saloon zote wanasia uba sia business nida anasio sia biashara yes na ndio ambia tangale kwa mutito be kilabu bingwa mutito be kilabu chokite kinene muno kitwa kikoyo cho pa beta wao kwa kisivo kivo kiwi nicho kilabu chakwa twetele stima iwo utemwikie lakini stima wamina kuikewa kilabu chu muka shuhudia nesa toka lounge na toka kilonje ova na yuko kuna live ngale gone na kiyuko na live ngalesu na yini muthijani wa mumtho kikojo shabiki wenda ku support umuya support na chao bandi no yakuya kikojo nyanondo nyane na meyo ambandi Disa shambiki lo kwenda ni support nyani support na kumbumisia video kale da kwebe kwa kifalme ande be tu video ambie karo nesu na recording nendo recording video na recording yes yukaro mundu wendo kwetia call kana mundu wenda either mundu kumane mukono kalabo kana wenda ko sotao kuma balawe au kwatia namba jeba angwatia na 0722 10 888 kwa misiongelele 0722 10 888 kwa siongelenge 0722 22 10 888 izuno ya mpesa izuno yoma kwa ona mundu ngine ne buli kwa hilo ndo ningi na no wege uwenge kala wege Isi sawa ya mbesa. Isi sawa.
Ugetha ile unenge mwima yechekelo kale kwa sababu bemechekelo ba support mbandie. We mu support mbandie zina namba zia 0722 10 888 6. Nenda video kali na recording. YouTube nabo. YouTube subscribe Kikoyo Kika. Kwa these strikers. Subscribe view. Like na you watch hours. Nigenda nambiwa. By the way, kibese YouTube yako ene yothiwe. Ila ya inene. Yila ndia late nayo. Nisu niende na ukilia kuma January. Na niende na ikanesa by the way. Nya sandi shambiki ende hiyo. Facebook unaboma ngwata siata. Kikoyo Kika. Kikoyo Kika. Nienda shambiki. Kana ni kaundi nini ile. Niki ya Kikoyo Kika na ya group ya Princess of Kambani Kawedi Strikers. Zino ya group ya. Uka ninye Princess wa Kambani ndiye ndiwe mundu kwithito ukibise. Ezetwa yune tuye ne munini. Obo nini? Nambe ya wathi. Yu nienda mwethukezi angaleko musiasi wa Mutongo TV ngaleko nesu. Ketha we nekulio kana woni kwa ke mundu we kawethei ndume o yugwesela ngaleko ya Facebook page twele Mutongo TV andika ngaleko ne ozu o YouTube ndikenda wethe ne na musome yangaleko eno wambe akasia ne faith okasia tuned. Asante sana ZJ Toms ukambia sage bese witha poa mbe wa mo. Asante sana muna okwetwa kalowa yata wakambia vevi ndamuna kona collab mpaka downtown. Yes unu wasonge ha endo sisi alama tumete oyu. Asante sana mundagili kavezi MC ya wala okasia ya ngrunen yegetu ya yamba station sawa sawa na kwatia ogia kazi ya Boniface Mwema akazia endeyo ona geni wazia aifala maisha lenge baby ndayu aifala ola yetekela yo sawa galiko ndio aifala kwani kinaro kambia ngaliko sia ruiro wetiondo kabisa kwa mwitu ukuyana na nokuwa ayendo likawathine utonyo monengo tawiba yuka mwitu ukuyana ukendo likawathine ndona kumwia ambe kusoma kindu chambe amina kusoma okay ketano kwendo record ambe ukawasema waitha nose okula mwi akozo balatwe tika mutabya wadi ulokina webinda ye ugeti leo no kila wikuthilile wineta waitie wineta waitie sijui nini mumanga neti sisi athelile badi tunatinda twineta si umanga na isi athelile lakini umwetu okuyana kwenda kwende ya nambandi nikila ndo no mutabya yu okoze mawaidha motao kula mwena kula tui temutabye ebinda yundu maelewi se ebinda yende na ubinduka kendo jambe yu matuko akuinwa wathi musomo tu la tuna ukila ona we wa standard to yo kilo winete unona thelile tina wathi musomo ndo no kwenda ina wathi ukethi onoketwa kilabu kina songo no njaribu ka ukethia no mea maunenge wakaindo nini ma promote lakini uketha ndo sikisongo takaro yue ndo thiongela esi vau ndo thiongelela ngaleko lezi yugaro mona weta wa chosi mwene eta wa bus mwene ngutwa boys mule joge okulio mutungile tafadhali mutalatala wa kujoin wanambenga with Awiliata chosi ti mwanamuziki usundaye muthukumia kwaye chosi kana chosi eba unungi eta ngutwa wa ngaleko sia makpa pandu kathonzweni ati asia kwata kulika wanambenga usungi wana ko nini usungi ngweta chosi we muthukumia kwa mbandi kita uni wa Taveta uweta wa ngutwa asiata kulia kulika wanambenga umusiokele mitalatala ila Iliata kulika wanambenga chamani kulika wanambenga kunia kiteta umutumie ngili kana ukunie chamani wito maboloni au tabi Jose usio wasa kwa kwanza au tabie undu utona kulika kwa wanambenga na ketha atena namba yo no au tabienga munenga aya pesha bigisia guneshua meo tukuya tukeje mo jani omo babu yindo ka leo tukeje nundu ende Mutongo tupatinie mekale metambulekete wewe me ane yue yes mwana langu amba kukethi eta wa Abed Mutuse usi kwanza Abedineko
by next week inaweza na video mpya no kuangamia video na Wines and Spirit wake EMC at the river ikuitwa Ndiani Ra okay EMC kwa we yue waka at the river ya bedinde Kenya kalataki ngomo mama waka yu at the river ananipatia no kwene sai ndiye stare Mombasa mama ya bed ndio na kole kwenda rudi na gundi ya Ra nini Mombasa ni mashughuli mawia lakini wewe kalataki lakini last week noneki ata nonokie Kenya usu abedi kwa amboketheka muno sinombathite video ile by next week ayala ngokethia ni shambikisia Mombasa kina spoiler akethia lau ithana mwana ala matwetele twendete ina kinze ala ngokethia ni Mandela Busia Mandela Starboy kana weba Mandela tumwita Mandela Musyoka tumwita Musyoka lakini eta wa Mandela Busia na kyaketheke ni kwatia no tusia yesi yes nandi ndikethia shambikisia ba club leo ile itwe iloele shambiki ile itwe thiololokete sionthe ndikethia ciana cia kwa Diana Nita na Roni makazi ni moma tu Ken Kababa Nto ni kwatia ondhe mambilo ele nandi ndikethia shambikisia akawethei ile sionde simbilo ele kangundo tala yes dimiano nene zemone misi na miombone ngwete kinze nditabya nduma Mombasa next week mukatambua keke koyo twethia ne ya kamba atwethia na place detwa chao the place Mbaburi yue kawethei akakokulia kulyo ye ngine na mongole be makai mongo na kawethei ni morwe we no no ukawethei yosoko no ukawethei yosoko anogwe wewe umie ukwo soko yeba agilela we watwekie agilela watwekie nendanzi ewe utinenza lakini chana no sionye nengisiana sionya kwa nidili yana sio chana sio sienda okwenyu nyana retwe nyumba ithe we wewe town ita wenyu nebewa kwao de se kwao lakini nesi ni hata ni nyumba shabiki baiko nazi mwagambia ni nyumba ina retwe nyuka mutumia ita wanzuke matingo kwa ithea moze wa password kitwi ni kwa dia moze no mbeno na kuketheka no yete umamanyeyu kawethei single ni single ako maana ngado lakini moga yombola mume akwa nina mume wo America yokita ko lakini nweze twazi afimbo ya mbali ya yu nyoka aye ngileke harusi we ya we ile harusi na nikwatia sam numbi loele we America ne ukite yube kulyo ende ngwesa golwa pole kawethei pebinde kabika wina gospel kwanza ndia ndaumia wathi unene teu we ready wathi wevo mutuse wa gospel yube kila niliyokila niliye kana aye nye ndi kwina mbona moyo meina isito kani mekwina makeina cia thesi ya gospel ayu tina sio ndeo na koti ngwendo ta ya ngai ona wengu ta ya ngai kwanza usiwe otaikala mutu usiwe gospel okete we mubyo muno thank you so much kawe ko masakata wethukezia nokete ke wanzani na ndeke ya musu tine isio nde na kazolo na mama Africa na fortune nokete byo nokete wala jawe mubyo ola gu lota ya ona wengu ndota ya ne wu masunga ame wita yune ndo sunga nangutona tandeke no tata no tata ngalia lu ngutona lakini ziana zivolo ndiye zizo soka twengo ya kole manyasi kutwengo ya kole manyasi yana iko akani bunde ya no niwe kani ngokolia nzoke siacha nzoka na sasa sawa thank you so much mana nuko nakanda kyondo kezi usunga kalaka mwana thank you so much kikoyo nondo kukathindwa studios ya Mutongo thank you asante sana musesi ya Mutongo TV nundo tambadia naitwo kuma elatwambise kilunguke
cha ni chale lembana nienda kutambua monde alama ikithia kana kilungu kini cha ila twambise na director wakwa eta wa Winnie Kanini na ende ngalikone ya machine ya player tuna mwana wetu wa Joseph Ketheka na wende gano mwite mwende mabevi sema ndino Facebook page yake with no wa mufolo ukona maondo masio kuna ngalikone su na ende machine ni ya graphics na mrembo ngipia ukwetwa Winnie karibu sana Winnie na ende ngaliko ya kamera ina jamaa weta wa Kasanga kana wende hapa yanga kwa Facebook we mkwatia Times Jaboy na ende ngaliko ya deliver mjani wetu mjani wa mumbio muna weta wa Eric Chalo na ende security yakwa kama kawaida bauza yakwa eta wa January Masai emotano tukolo numpatia kusilangala kwa Facebook page yakwa ilani *KBC001 TikTok ni *KBC001 na ende ngalikoni ya YouTube channel chakwa wengwatia *KBC TV ndo subscribe ngalikoni su na ende wibinyangengele isi ya notification wethe ngalikoni sine cha siendo no kwata siendo nzeo ngalikoni sine kwekia siendo iko ne tie makwani ando mobetwe ni dili ando mobetwe maka tunengoke wa na ende kumange wani sio ne kwatia ndolea kusoma isomo no imanya ndo makwani mekala wa na ende utende anu akia na kindu kitonya kulicha ndini wa kolokoloni kwa hiyo na mthijani wa one ndukolekana thini wa kilungu cha kwambata tukethiwa na muna weta wa Kadenja kwa hiyo tafadhali tuko na mthijani wa one kuma thini wa Mutongo FM kuma mwendo wa saili na ngali kwa Mutongo TV kuma sainya sio tuko kwa hiyo tuasia bye bye na tukwendete mono.